Nice kayo mong version. Pag lalaki kayo. Sa. Yeah. Nice. Yung gaya, ano eh? Sige. Ay! Practice. Nice kayo mong version. Mali. Kasi mali. Bro, ano? Tama diba? Down. Up and down. Up and down. Pero slow mo. Sige. Sige. Ana. Up. Pag ana, down. Pero slow mo, Dance with my hands. Dance. Sakit mo kung ipon. Yak, tigong na. Okay, so. Ano sa'yo una? Right? Left? Ha? Paano ba? Alright. Ayan. Oh, left, right. Yes. Sige, left. Left, left. Right. Left, sorry. True. Ayan. TikTok. Buang. Hush! Alright, Ate kasi, sige. Trial lang. Ready? Nalala to. Nakataka na na. Hindi ka na. Siguro mo? Hindi ka na. Hot game mo Usa. Nice game ka to. True. Hot game ka to. Nice game mo. Ay, sa ako sa ikot ka bro. Ko ano ginawa ko? Daghan mo ka nagsulod. Okay. Dili ako nang gilitan eh. Sa. Kaya nag-init. Igang lagi ng igang. Baga majukit ko suot. Sa. Isa na Vicky. Sino ang Kim? Commented. Ay, si Kimberly Kimay man eh. Ay, si Kimberly... Ano eh? Kimberly Liano? Ay, hindi ka mo Kimberly. Sa. Kaya ko eh. Ready? Kimberly Marcelion is dead. Naghanap na ako Kimberly na. Sige, ready na kita. Oh. Ready. Sa. Nice game mo daw. Ganun ko sa version. Hindi ka daw. Bati. True. Isa. Ganun. Bali atong kamot. Hands. Ano mo na hands. Good, Hands. Ano na yun? Sige, sa. Pag-ana gising ni, sige ha. No. 1, 2, 3, 4, 1. Up. 1, 2, 3, Four. 4, 1, up. 4 na. 1, 2, 3, 4. 1. 1, up. 1, 2, 3, 2, 4. 3, 4, and... True. Sige, sa. Sudah magpan eh. Stop eh. Sa.
Otro. Next na takit sa pala. Ako, basta yun ata. Basta yung mali. Nothing guys. Nice one to. Nice one to. Ha? May kapoy na. Ay, yeah. Oh, grabe naman. Bago ta karon. Dira. Kapoy. Ay, sige. Pagkapoy. Na? Manay na lagi. Dumanda. Asa mo ba yan? Bela, gagawag-gawag ka. I-drops ako na drops. Nice na dumanda ta do. Pag ana, mag-up, left o na niya, right. Aha. Up lang jud. Pag up, left, right ko na. Ready? Langgas ako sa patos. Na? Sapatos ito. Ayaw ko ng sililas. Dumado. Nice na siya. Asa man? Basta. Muna na eh? Karin yun. Nice na ba yan? Ako yan. Hindi mo kung bayot.